Ja sam između Shielda i komunikacije. Di si ti, Šule? Shield, kako komunikacije? Ja sam sad tamo prošla, nisam te vidjela. A kako si prošla, evo, hoćeš da dam screenshot da vidiš video gdje se nalazim, brate, nisi vidjela, pa nisam vidio ja tebe, brate, i? Molim, pa ja sam detektiv i kliknuo sam onu lupu na Šuleta i piše lokacija at the time of smrt Šule admin. Eto. Kakav admin, čovječ, ja bio u Shieldu, si ti blesa, bre, šta je s tom, bre? Koji ti je to argument, bre, čovječe, si blesa, bre? Šta je s tom, bre, si blesa, ja u Shieldu bio, bre? Ja vam dajem clear call, pa vi kako hoćete, ljudi. Ne možete tako da me, ne možete, pa ne možete, šta Šule? Velvine, ajde. Moguće da igrate ovako, bre. Pa jebi ga, ima detektive za vrijeme kila. Šta ima, bre, čovečima, bio sam u Shieldu, bre, šta je s tom, si ti blesav isto, bre, čoveč, šta je s tom, bre?